Then Harvest Presentation presents Colin Wayne Filmo. Film Eastern Production Limited Production. Jali ayimochan in yagarutse. Film bayiswende they defender. Bisobanura umurinzi baba defense babitaba defender mu cyongereza. Prince Changa, Teddy Changa, Justin Mark, production designer. Gordon Chani King Changa. Na mazina mashinwa Tamla Wang Kiputo na mazina mashinwa Jelly ayirimo cyane yabaye producer yarahimbye Jelly Kali Jenny director yarayoboye uko dutangira n'imodoka yari izanye abantu bakomeye abizi imodoka zigeze kajya amadarapo nanone za plaque zigaragaza imodoka z'aba diplomate hari igihe babahagarira ibihugu byabo mu mahanga cyangwa se ari abanyema cyane niko biba bimeze abantu bahagarariye ibihugu byabo mu bindi bihugu bimeze bite forecast imbere murareba muti ni sawa kabisa abari kuri piscine inyuma murareba bimeze neza abandi baca abana abarinzi baba bafite itumanaho my friend baravuga bakavugira mu ntoki ariko muri yo bavugira mu ntoki maye bigenda mu matwi ni nkayanga bavugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo ukanya babayobozi barimo barashamo barakwereka abarinzi icyo bakoze filime yitwa Defender n'abarinzi cyane n'ibyo umupira bakunda kuvuga ba Defender n'abarinda amazamu the Defenders bije mu mazi bahita bajya kuri ba nyakubadura abandi barinzi nyakuba byakuyobera nubwo waba uri umupimyi runaka wayoberwa n'indi ushaka kurasa baviramo kandi mu mpande zitandukanye muri piscine harimo babiri barashakamo umwe kumurasa havuyemo abisore bine havuyemo amakipe ane ku buryo utamenya ninde bashakaga kuko bashakaga ari hakuno n'umusaza gende sa hakuno abanyamakuru baje birukanya ko babigenza bite mu banyamakuru niho harimo abicanye dore filime Fatu barakadestroys shuta murash nundi murinzi winji kumba bari barinzi umugabo bose barabagize nabi dore filime bose hafi ya bose killers in the duty in the city abicanye mu mujyi harundi Defender winjiye abari barinze umugabo bose barabagize nabi nundi Defender winjiye bose bari bigize ngo ba Defender dore nyuma yi kumbe imbere hari abandi baje arahindukira ibi nabyo ntabwo abyizeye nukizera umwana w'umuntu ngo mpaka ari nabo ntabwo abizeye nubwo barendanye nabo arabareka bacaho bararobye arakabasa atangira gushakisha abagabo tungane zara abandi bamwegereye private conversation so if you don't mind why are you just sitting nyuma yera data moto baraka kamera baada showa musara bicha muri kamera yitambi wo yarinda arindi benzi yaje benzi sana wiri wo sa yama darapana kubwiye iryo mutu kwa kubya nindi hakuno aje kujya modoka oya urakora bicha I don't think so pinyeka ko yajamo aho kujya ngajamo yajamo ari umupujamo wenyine katsindwa bakinagamo modoka umugabo yaragiye kujyamo na yari tese n'igisasu yaramutabaye nuko abantu bakora amazina vamagambo hano can anyone in this classroom distinguish between protectors and assassins muri aka kanya ari muri bimwe baje kwiga hano ninde wansobanurira itandukanye hagati y'umwicanyi n'uwari urinze handing in my resignation about now muri aka kanya je nanakwegura kubera warindaga kuko weguraga ari hano where in the manual does it tell you to hold a gun to the head of the mugabo wari urindishije imbunda niwe mugabo wari kuba uninze kandi ukamutunga imbunda ngo kandi ubura muninze ngo ubwo uragena ngo kidnapper uri umwe mu bamurindaga cyangwa umwe mu bamushimutaga Chang how about letting the rest of us in on what you were thinking wambwiye ibyo wize n'ibyo watekerezaga ko umuntu one of the lessons that you taught us was to under certain circumstances you must be prepared to die to protect the life of the subject ndabyibuka mu magambo atwigisha baratubwiye ngo twakwiyemeza no gupfa tukarinda uwo tugomba kurinda none se buriya banamurindaga bamutungaga imbunda nanya bagiye kumufunga
aho kugira ngo mukurure abana bamuhaye amasomo. There's more to being a bodyguard than just being fast or prepared to die. Musore, hari ibindi birenze kuba bodyguard cyangwa se ibirenze no kuba witeguye gupfira urinda. Earn his trust. And that's Cyane cyane icyizere. Uriya mugabo yabuze icyizere cyawe yatangiye kumuganirira. Ariko ibyo ntacyo bivuze ko wakoze akazi kawe neza. Will I be going with the others? I think we'll be able to find a place for you. Ndashaka turakubonera ahantu. But I have another assignment for you. Mufite izindi nshingano izihe In Hong Kong. muri Hong Kong. Hong Kong? Hong Kong. Doing what? Nkora iki? That is James Shang. Uriya mugabo yitwa Jing Shang. Kaifeng Group, a corporation that brings in millions in foreign money. Kandi akora mu muryango ngo winjiza za miliyoni mu mafaranga y'amanyamahanga kinjizani iwacu mu Bushinwa. Gusa ugiye kujya kumurinda muri Hong Kong, hano ari muri Beijing, ni imirwi itandukanye. You are going to be protecting that man's girlfriend. Ugiye kurinda umugore w'uriya mugabo. Uriya mugabo ni umukire cyane, umugore we rero niwe ugiye kurinda, agiye kuba bodyguard w'umwami. Hari akabati. Batangiye On the kuganira. evening of May 27th, Ku itariki 27 z'ukwa a man gatanu was strangled to death at the Clearwater Bay Yacht Club. hari umugabo wishwe yicirwa kuri Bay Yard Club. The victim was Lu King Chu, an elderly Umuntu wishe uwo muntu ndetse yitwaga Kim. accountant. The suspect in the murder is Chu Kwak Ma, the reputed boss of the Liang Ma. Uwishwe ni Kim, uwamwishe yitwa Chu. Police believe the motive is related to a case which the CAC is working on. Polisi yizera neza ngo kw'icyo kirego hari abantu benshi bashoboye kuba babona umwicanyi, gusa ngo n'uwo mukobwa arimo, uwo mukobwa waje maze akabona umuntu arimo kwita undi, uwo mukobwa ni mushiki wa mugabo. There were two additional witnesses, a sailor, Han Tai Kung, 28, and a security guard. Ngo hari uwandi ushinzwe umutekano, umuntu wigenderaga mu mazi. 2 days after the murder, Iminsi ibiri ngo bwa bwicanyi bumaze kuba, abantu bose babonye uwo mugabo arimo kwica umuntu barapfuye. Uwa mbere yapfiriye muri esanseri. Esanseri ni uko yamukubise hasi. Sung Tong Min, Umupolisi nawe wabonye uwo muntu ngo arimo gupfa, nawe yagiye nimugoroba yigire gutelefona, apfira muri telefoni. on June 1st, as Michelle Young prepared her bath, she discovered it had been rigged to electrocute her. Umukobwa witwa Michelle ngo yaragiye koga muri pisine, hanyuma atari yajya koga agapusi kamutangamo amashanyarazi aragakubita, nawe bari bamuteze agomba kwicwa. Inshingano zawe ni ukurinda uwo mukobwa. Kumbe wa mukobwa dore ugiye kurindwa niwe wari uje gushinja icyicanyi kubera gushaka gushinja ikigabo cyatangurwaga n'umukobwa kugira ngo kimugirire nabi. Katururi. Charge of the investigation. Not bad. Ntabwo ari nabi. Hey, Ken, Yes. what's the matter? I gotta go get a bet down. Wait a minute. Trust me, he's number 2. He wins. Umva ngiye kujya inyuma buretse nta mpamvu. Reka tube turetse uriya mudamu arangiza gushinja, hanyuma natwe turabanza tugende. Kumbe umudamu wa bodyguard utari yava muri Beijing yarindwaga n'ibigabo byinshi cyane. Madame you, miss you. I appreciate it. Madame miss you, mwakiraga kaho abana barinzi be. Umudamu ararinzwe kubera ikigabo yenda gushinja ngo ujya kugishinja wese babenshi cyarabishe. Umudamu niwe wasigaye. Nawe cyari cyamuteza amazi mu mashanyarazi. Young, do you recognize any of these men? Madame miss you, hari n'umwe muri aba bagabo wibuka wabarisha umuntu. The dangers that are involved in identifying an accused murderer? Uzi ko ari bibi cyane uyu mugabo uramutse umushinjije ubwicanyi bwa. I see. Tell James I'm a big girl. With my own mind. Understand? But you're Ndi umuntu mukuru ntabwo ngirwa inama z'uwo ngomba gushinja cyangwa ntagomba gushinjura. Icyangwa nuko ngora ikikoze. Nuri Number 2. muri kabiri niwe wishe umuntu kabiri uri ufite akana nk'agahurutse nk'akarubuye. Basi niko uriya mugabo muri aka kanya mvuze ko ari wishe umuntu, ariko ndagusabye mu rukiko ntuzabivuge ko nubivuga umenye ko Madame ya muraho niwe unshinjije bamwita Chini. Perhaps you should take care. I see. Numvise ngo ko wagiye mu koga muri pisine uhuramo n'amashanyarazi agapusa aragakubita. Ikiruta nuko yakwirinda. Yagoze igipolisi kindi kirinda. We I could arrest you right here on the spot. nagufunga none nk'abamuginga we. We funga umudomo wawe, uyu ni umukiriya wanjye kumba vuga. Goodbye. Funga umudomo, funga umudomo, funga umudomo, funga umudomo. Abari n'umudamu baraza bakanamukanga, abagabo bari ariya baraza bakamukanga ngo niyirinda atazabashinja kumva ikigabo kuko umudamu yarakibonye. Bari hakuno n'umupolisi mugenzi we bari bari mu mikino amasaha yose. Sun Sheng has been trained in Beijing to be a member of an elite corps of bodyguards called the Umuntu waje yitwa Cheng ngo kandi akaba yaratojwe muri Beijing kuba umurinzi w'akataraboneka, niwe wari winjiye mu mujyi arebe ko yaza kurinda Madame Michelle. Can't you come be here with me? Waje tukamana koko mana ni wenyine ntabarinzi nyene ukuntu wara paratoni yose urayohereza ngo nibaze mandinde ntago nyemera. Only it's impossible this time. Mumva We've been through this so many times. urabizi ntago byoroshye muri aka kanya. Very clear. See you later. Nakwenyamye nabeho kandi bye. Yo hello. Yagiye kandi hello.
igikobwa n'ikigukupa ntukarwane nacyo gikireka gisigara kirwana na telefone aho kiri cyari mu ntambara ya Hitler. Oh, he brought in one of those big time. Kombe darabashinzwe kurinda wa mukobwa babiri hakuno ku maburusheti y'ibitoki bose araza kada badabageza azanye n'ibitoki bya bindi biti ntuza babyita gukijyandigeze amaburuteti kayanagaho ngaho kandi nabo bakabijyaho n'udutoki duhene tuba twari ako kanya naza bodyguard from Beijing uyaturutse Beijing. Mana yanjye menya tugiye kujya ku murongo noneho. This man says not to worry. He's taking over. Nimugire ikibazo kwaje kwasimbura. Hello. Muraho. Lieutenant Chang. Nitwa Lieutenant Chang, ni Lieutenant Chang. One of the defenders. Ndi defender. Listen, John, that army uniform you're wearing makes me kind of jumpy. Iyo uniform y'abasirikare wambaye ko ari mbi I'm cyane. the Hong Kong police. Twebwe turi abapolisi ba Hong Kong nabwo uniform tubimenyereye funga umudomo geneje hano kurinda. Shaka kubona uwo ngomba kurinda. Iki? Well, let me see yours then. Nyereka ikarita yabanza nyereka yawe ibihungu yafite ninga kimwe bya bindi biti bipande uyu ni ufite igezweho. Ni nk'amaranga muntu y'abanyarwanda wayibonye. Nta bipande bya muri Hong Kong byemewe baramubona mu muturage nk'umuturage akora akazi ke. You're John Chang, right? Niwe John Chang siko mura. Shall we? Bakwinjira mu nzu nkakwereka. Mr. Shang left $200,000. Yakuba Chang yagusije amadolari 2,000. As much as you need to protect her. Nake 2,200 ngo niyo ukeneye kujya mu rindi. Okay, Please ndabyumva. sign. Sinya hano usinyira amafaranga yawe. A lot of money. N'amafaranga menshi. Twebwe batwicura ku ntoki mwana. Not for half the world's population. Ntekereza n'amasaha yose n'iminsi tumaze na kuko turi kominari zisanzwe na wagira ngo aturusha akazi yewe. Did Sean say anything about me? Shanga nta kintu ngiye yigeze nsigira boss. Mwebwe nta mafaranga muri bubone murakatsindwa. Not to worry. Yewe. Uyu mutuka umurinzi umwe gusa bamwica ibifaranga biko byo bari hamaze iminsi. Ni gute abantu batakubitana imitsi ariyo bishobora guhita bimushotora. Ko garati. Yewe nukinje mu bintu byanjye. Nijyanye ku giti cyanjye. Ntabwo nkunema. What job? I don't even know who you are. Sinzi n'uri muri uru rugo rw'amakwanja n'unyibwira. Michelle Young, Michelle Yao. the youngest daughter of a magistrate. You Niwe have mukobwa wa mbere mutoya muri magistrate mu bakobwa b'ibwami. fun. You enjoy going out shopping. Ukunda kujya hanze mu masoko guhaha. Tell me, am I supposed to be... Yego ko mana yanjye ibyanjye byose urabizi ufite metero 2 nako imwe n'igice urakabakaba hafi 2. Ndi hano Let me kurinda. be honest. Mbega mbwiza ukuri. You seem too young, Uri muto. too eager. Muto cyane. Must be your first time. Ugomba kuba ari ubwa mbere. Yo kuwa. Kobwa. Cyane igiti twatewe. Baraka. The bodyguard. Bal. Kube. Darbiza kumpima. Kari. Birimo kumpima. Mama we. Nova hundi. Uragereza imikino cyangwa? Barakale mani fatmani. Nyamunini gukura naridimu. Nyamunini. Baraka. The bodyguard. Niwe murinzi waje. Ndapuye. Nanjye ndumurinzi. Yeah, boy. Mbega atana ujya mu gikoni tujyane mu gikoni uwo ni mama bukoni kujyane nukaze kureba mushiki wawe barimo kumurinda kumbe bapima ku musore bari buja rindamu. You okay, Miss Young? Meze sa Madam Yanga Leave him alone. mureke wenyine wa mama bari nye kumbe umudamu kimenye ari wagiye meza abwira ibisore ngo nimeze yamupima amasasu yanjye ari Did you take Charlie's phone? amasasu wigeze ukuramo Put them out so I can nta masasu nigeze nanakoraho work. Children shouldn't be playing with weapons. atana abana hapa narababwiye ntibagakine n'imbunda mama Madam Mazen Don't drink it. winywa No water or anything else until I tell you it's safe. Only with ntukagira ikindi wongera kunywa amazi cyangwa ikindi kinyobwa mpaka nkubwiye ngo kirarinzwe kegari ni murinzi nyabaki waje noneho Many people have kumbe access umusore ko kararinda to staff and family. ndashaka kumenya muri bangahe muri iyi nzu 1, umwe 2, 3, babiri 4, batatu bane abandi bahembe batahe 2, 3, babiri 4, batatu bane 5, batanu batandatu 7, barindwi cyara abahembye kirebe ko cyagavura buri umwe kiramo imwe 8 9 arashize mwogamba mutahe haje umurinzi mujaja mutahe murakapumura mutahe the man in charge. mutahe umugabo uriya mugabo niwe uyoboye bose niko yavuze I'm sure you'll be hearing from me. cyane mwokatsindwa mwe muze nicyo nakwirira mugende murakatu sibwo babohereza umudamu kubera kujya gutinda ikigabo kimwe gusa dore abarinzi bari bahari bodyguard bose yarabahambirije Out around Miss Young, the better I like it. Miss Yanga buri uko nkomeje kumenya n'iki kijya mbere kiwe niko nkomeza gukunda akazi kanjye You paid off the masses. Hey, now, I'm not asking bose urabicaye ngo batahe akira you, nawe Miss Young. Wait. My job.
madamu yanga niwe wicira cyangwa kaskari Buy me out. we nayo ntabwo nyemera Have as much integrity. ariko ayo mwana utayemera ndayajyanye yewe ayo ntabwo nigeze nyahakana yewe ariko mwajemure ariko nawe reba inda mfite ntabwo ngende cyangwa abantu bafite ba musore bende That's one hell of a professional, that guy. But I'm one hell of a professional. uriya mugabo ni hatari nanjye ndi hatari ndarasa pam 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 na ndarasa bakapfa bakuru uriya ukubitisha twakara karateze ku isasu birahura kumbi ikigabo cyatanze cyana cyakibonye mushiki w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima nako musaza w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima yahinduwe izina isigaye yitwa Defender umurinzi Defender n'umurinzi b'amazamu madamu yu My bedroom is off limits, soldier. I need to make a security check right now. madamu nagira ngo nsuzume igitanda mbere yuko kiryamamo yanze gufungura kifite bya bindi bita master key ndani yewe winjiye gute nitirice ndareba rikifungura yewe ntabwo ibyo byemewe mba nafunze n'ingufu yewe bagwaye imfunguzo z'ibyumba funga mudomo aya masaha nuza zigomba kuba zifunze. You can't do this to me. yewe ntabwo wabinkorera There's bars on it. ibi ngibi nabyo hejuru ntabwo mbyemera kabisa amatara yose jya usigamo itara rikumurikira ukandagira Hold on. This is my room and I want you out of it. ni Now. icyumba cyanjye toka nani kabisa I won't wait. mu mabwiriza mfite mu kazi banyigishije barambwiye ko ngomba kurinda ndamurebera hose ko hari umutekano akabona kuryama ukazajya ucana amatara yose umwanzi ari yanze abakureba wese cyane itara rikumurikira afata ibice Take those things. yego kamana yanjye ntabwo wapfa kunyana n'amavuta yose yewe murindira hehe nubabara uzansanga i Kigali yego kamana si umwana watakara iyi ni gereza mu zindi madamu yo Use this. ufata ibi ngibi sleeping baby nta mikino ihari jya uyakoresha the Defender umurinzi the bodyguard ari seriye wayo ni umupfu urabizi imirambo nitagiseka umurambo nubwo wawe ukirigita usubizamo ntabwo useka reka da I'm here for your safety. I'm here for your safety ndi hano kubw'umutekano wawe In Beijing, do you put cameras in women's bedrooms? we iwanyu muri Beijing mushyira mu bitanda by'abadamu za kamera yihanganire kubw'umutekano wawe yego kamana yego the bodyguard ava mu cyumba cy'umudamu ko mu mudamu azanye isafuriya nibatana n'amasafuriya iyo mbona imbabura ngo nkwereke none gukinaga amakara ikubita isafuriya sasa ngaho biturukize I'm giving you an electronic amulet. ndaguha You alama must always wear it uzajya ukambara iteka to signal me. ugize ikibazo uzagakanda umpamagare niko yamusigiye ku gitanda kamera umudamu yayanzemo basi kuko yabonye ko nta kundi nta yindi kamera yashyiramo iyo yashyiramo yose umudamu azayimena gusa inyubako yose yaragiye yuzuza za kamera bodyguard from Beijing niyo mafaranga yasigiwe yateye za kamera ku nzu ahantu hose isa yose umwicanyi azaza kuko uyu mudamu arakenewe ndetse arahigwa yabonye ikigabo gikomeye cyane gifite amafaranga menshi cyica umuntu nacyo kiremera kumumenamo amafaranga ashoboka gabo yarasuzumye inyubako yose abona yifite mu biganza bye mu gitondo cyari igihe cyo kujya ku kazi umudamu afite akazi araka nyamunini reba abadasa we That's impressive. uragatangaza kabisa wa mwana narakubwiye uze kumbwira mushiki wawe ariko banyuze gusa dara buriye mwana wanjye mubwire ko rwatari karimo kumanuka rundi wa gatatu That was just uriya kurutaho impossible. mbega agatangaza n'uburyo atambuka There's nothing impossible about nta it. gitangaje kibamo cya Oh, the uretse dog? ko adapimye hagati agapima ku ruhande ariko nyamunini ukambeke nanjye weyamba nabiteye imibara cyagipimye kirimo kumanuka nyamunini arashaka ko bamwemera ko mbara undi bemera Hey, Mr. Che, I'm Michelle's brother. What's up? ndi mushiki wa Michelle bite byawe $50 for kung fu lessons. njyewe unyigishije ku ngufu ndaguha amadolari 50 First edition Dragon Ball card. It's worth at least 100. Mr. Shang gave it to me for my birthday. umva shange yamaye iyi modoka ku munsi wanjye w'amavuko ariko arambwira ngo nzajye njyanamo na mushiki wanjye yewe bodyguard navuga Wow. mbega Such an awesome guy. mbega umugabo w'agatakaza ntabwo ajya apfa guhurutura ntabwo ameze nk'abandi bahurutura ukajya ngo ni imbata irimo kohereza I was told to by your hotshot professional bodyguard. wa muhatari bodyguard w'umuhatari hamwe ngo ujye muri kariya kanuza kari inyuma bwa sitari leta bwa modoka bwa feka kagura 300 n'igice ariko ubu bwarazamutse bufashe muri 1.5 miliyoni bamubujije imodoka ye nziza bodyguard yavuze ngo najye mu inyuma maze hariho iri na tinted
za zindi ziba ziriho ntuza bya bindi bita ntuza. Hey, this is a nice ride. Ege imodoka nziza uyu munsi bampaye cyane n'amenyereye gutwara iriya ndwanguruzo none umukobwa niwe wamujyanyemo cyangwa ryitiri hano kirakandagira igacaho se bwana batakara ko mutango nirizari waka ngo kuva navuka ni giswahili. Take the old tunnel, it's safer. We fata tawa yo y'amajyaruguru aho mudasanzwe mucari wo muca hagomba kuba harinzwe kurushaho. Ego murinzi atari mushiki wanjye none namutwaye mu rwanguruzo ikigabo nacyo kirakata uko cyagakase barakata imodoka y'umukobwa bazi ko ari nziza ko umukobwa yicaye mu kamodoka kabi. Bagenda Trouble behind you. You read me? turakurikiwe. Umumotari yabaciye bajya kuri ya modoka y'imbere. Shell, he's after your car. Iyi modoka irimo irakwegeranya munini nimugire ikibazo. Nta kibazo. Like my sister. Bashobora kuba bakeka ko mushiki wanjye ari muri iyo modoka nacyo kibona umumotari nyuma arimo kuba Come on, punch me now. ntabwo bafite muhigira ubwoba mwebwe ni munsi wo mukomeze njye guparika cyarakandagira uko gikandagira kivuga ngo bagito bacyo kijya gukomeza ngo tiragikurikira bazi ko umukobwa ari muri ya modoka kumva imbere yari ikamyo yarije bodyguard arabibona wa wundi avuye Beijing katrore yabonye ari ikamyo ibyinjiyemo n'abagenda buhoro yavanaho imbunda katrore Hold it. You ready to die? ushaka gupfa It was an accident. yari accident. Yeah? How about if I accidentally shoot you? nanjye right se here? mgize agisida nkakurasa nabishakaga babarira kabisa barakandi kamodoka kabaciyeho bari bazi ngo iriya niyo umukobwa arimo barashaka kumwica kuva mu rugo iwe ko mu mukobwa n'umwarimu yigisha utwana duto nibwo kikiza kije benda gutaha natinze mu mayira na wa musivili niyo mpamvu nawe uri utinda mu mayira n'abasivili suri umupolisi kubera iki. You take your job too seriously. akazi kawe rwose nakubonye ugakora bihambaye. A cop can screw up and still keep his job. A bodyguard always has his mission. umusirikare iteka akora akazi ke usibye ko na bodyguard iteka agira akazi ke. I've sent for the headmaster. nari nsabye kubona na diregiteri w'ikigo cy'ishuri umudamu It's yishyamba only for 2 weeks. n'ibyumweru bike. It's just a leave of absence. He's maybe a prisoner in this place. umva uyu murinzi wohereza none nshyize umurinzi ibyumweru bibiri najya ku ishuri uzi ko yasabye diregiteri w'ikigo ngo ibyumweru bibiri ngo ko nzashinga no kujya ku ishuri All the stuff from me. ibintu byose yabivanye mu cyumba cyanjye rwose n'intuza yendaga kuzijyana n'izi ntuzi izi ngizi intuzi. Michelle, what's going on? inkweto ntabwo nyembyemera. Sir? bose John, John. can you try and ease up on Michelle? watwara boro kuri Would I Michelle ease up? yewe If I'm going to successfully protect Miss Young, niba ngomba kurinda I madamu want to yawe restrict the scope of her activities. kubera iki nagomba kwitaho Longer. I just want to be absolutely sure she's safe. nshaka kumenya neza bari But if you're not barizwe happy with what I'm doing, I'll just walk away. niba udashaka kugira ngo nkore ibyo nkora No. ndagenda gutya oya sinkwerukanye data Sometimes, isn't she? niko rimwe na rimwe amera uriya mukobwa ntabwo yumvikana rimwe na rimwe. Okay. It often is very stressful. I'm sure she'll be all right. kurinda nta muntu n'umwe ukenera ko bamurinda wowe aho ubonera ngo banafite ba bodyguard nawe bikenera sawa bayi reka mugusubiza kumbu yarakurikirana hafi So, are you none leaving? aragenda Actually, Well, I warned him. umva now, Michelle, how's Michelle it sound? If John doesn't ease up by tomorrow, you tell me. I'll get you someone else. niba wumva ko ejo bizagera nanone utari wamushimira umbwire ndakubonera undi sawa Tomorrow? ejo ndumva nanone ari cyenda About it. umva Tomorrow, I'm going to be shopping for your present. nzaba ngiye Something kukugurira utwo uzaba ufite iki You spend all of your time away. igihe cyawe kirekire kimara uri kure njyewe ukamereza ba bodyguard yewe have a birthday coming up. So you think about it. umunsi wawe w'amavuko urimo uraza Do you think you can just buy me, James? ukeka ko bangurira ibyiza gusa cyangwa agenda akamugurira gusa umukobwa akaguma inama ntabwo abona umugabo we amugumana na ba bodyguard iyo agiye no kuryama abaguseguye
ahantu hose arahasuzuma. It's okay. Meze sawa ushatse wakwiryamira. Too much. Biranenze kabisa. Ubu ngubu it's too much. Too much ni birenze. Too much. Bana uko byakabaye kubwo kumupinga yahisemo no kwirarira hasi. Niba abandi babyuka babaga imande mereye nabi kumbe barara kuri stima. Murinzi, the bodyguard, naryama. Misiao. Bodyguard namuvaho. Barinzi baragwiriye yagiye kuri. Yaturutse muri Beijing, ahangari ni muri Hong Kong, ni imijyi ibiri itandukanye. Niyo mpamvu filime bayise Bodyguard from Beijing. Usiriri izina yazanye bayise Defender, yarahindutse umurinzi. Yaba data urandi wo, yaba data we. Yororo. Zo biri hano babyibereye mu rusimbi nabyo ni birinzi nk'abandi. Biri mu rusimbi. Urame yaje kabisa. Is that your money? Twaraburo mwana, twaraburo kabisa ndayagwa yawe. On your horse? Twaraburo. Pay it back! You know I can't do that. Urabizi nakuba kabiri sijana twavuganye ijana ngo bivyara desi. Ndakujombera ingome byo kuri Yesu nanye ndakurasa byose. Njasa namunda afite mbese amagi. Abarinzi. Hako nawe urabizi ko mfite umwana. So, Cyarebye akanimero kigoma like that. Yeah, what? yego iki. I know it's late. Ndabizi nakererewe. You'll have your money before the semester's over. Amafaranga usayemo mbere yuko iki kirembwe kirangira kumba afite akana ntabwo ashobora kwishyurira neza ajye mu kazi ko kurinda. And it's being invested. Amafaranga narayashoboye kuyashora ntabwo arunguka. Arashora hehe ko yashora mu rusimbi. Umwana baramwishyuza minerivare. Burira bugaca. Ko bigaragara tubonye ari umuntu ukura ibintu bisa na hari ibirabyo. Urugo ararureba neza ninde. Murinzi akiraho. Murinzi akiraho umukobwa rero. Alamu yaravuze dore bodyguard, the defender, Murinzi. Body. Ninde? What do you want? Shaka it. Yabonye ari muzima kayo ntabwo ashaka kureba. Bimbwiye iki? Nawe bayo katsindwa arimo arakaraba. Hano mwiyise. Sorry. I took you by mistake. Yangane napache dine no kanabizi. Urajya. Yoke sawa niba nta kibazo kiriyo. Babarinzi ba fake. She's got a bodyguard from Beijing. We can't get near her. Afite bodyguard waturutse Beijing ntabwo twapfa kwinjirayo. Mukore bicoboka mwinjireyo. Hang on. Yewe ntabwo bitoroheye. I want you to close this up. Nshaka kujya nongera kubahamagara mubwira ko icyo gikorwa mwakirangije. Umva boss, ushaka kwita umukobwa. Iminsi yo kuguma muri uru rugo aramarayibara. Iminsi yamubanye mibi. Nayo arayibara aragira kandi kakantu k'umutuku. Katroli. I got you something. Arako nari ngubone. It's a model of my Oh, gun. gosh. Same as mine. Basi nakuguriye n'imbunda imeze nk'iyanjye kana kataye umupira kubera ko bakagurira n'udupfe mu rugo. Bodyguard ngo inyumbane. Tunga neza urugo ubwo sarufite mu biganza bye. Shakisha umutekano wazambye asanga ni naho. Hari abantu bavugaga kuri telefoni ngo afite bodyguard bavuye Beijing udasanzwe. Umukobwa ko mbashaka gutoroka ijoro n'amanywa. Nibyo bya bindi nakubwiraga. Nibyo umugabo yari yavuze ngo nta n'umwe ukenera ko bamurinda. Barakwereka muri iryo joro rimwe. Wa mukobwa yashatse gutoroka ngo atoroke umurinzi we. Ashaka gutoroka bodyguard. Amaherezo ni izi kanura ndebe n'uhumbye urahomba. Matafari mu madiva. Ima gucika. Where are you going, Miss Young? Ugiye madamu Yung. Madamu Yang. Go somewhere. Yego. Njye harawe ndi. All right. Sawa turajyanirana. Sawa. Bacishije imodoka imbere yabo. What do you think you're doing? Murakeka murakora iki? What do you think you're doing? Urabona? Ntabwo nagoma ni moya no byemere. Iyi dunia buri muntu wese atuye mwisi. Niba turi mwisi rero turi abantu. Kandi niba turi abantu turi abisi. Kuba turi abisi uwisi ndundi. Ndeka ngende. I have to have my privacy. Nobody. I have to have my privacy. Ngomba kugira ibihe byanjye ndi jyenyine. Pana n'abarinzi. Koko mana yanjye. Kandi Let wowe. me tell you something. Reka ngwire. Uru nurugo rwanjye. All of you are just leeches. Mwese muri abasaba gusa ngenda babara. Chance. Niba unababara ye naje kukurinda ndakumiraho uzimbwa n'umurizo. Ega kamana. Ibyo noneho birarenze nta nubwo baba boss bawe. Nta kazi wampaye ndakumiraho. Nawe gerayo dore ko ntacyo gisa. Mwese muri kimwe hose kuntwara nkande ko nari norotse. I love being
yewe ntabwo mbyemera njye kwirebera mugabo wanjye ndamukunda reka kumana biduniya koko nawe uri uwisi yewe umwana watakara ndakumiraho tu kumbe kiriya disi mvaga cyamureka akagenda akira papiye mushwari wihanagure hanyuma ariko ndakumiraho baremeye baramuherekeza Michelle barakwereka ko bakamuherekeje iryo joro ntabwo yagiye ahubwo baramuherekeje ku munsi ukurikiraho ngaba baje guhaha bari bagiye muri amasoko ya kijyambere katurori kwa runtuza no mu masoko ya kijyambere runtuza Yeah. Sanseri mwiruzura kumbe hari utwana na turabize banye ba we nova huri. What's going on? Niki jambe bas karabatanzi nako gakurayo. I can show you a real police pistol. Nabereka imbunda ya y'abakominari wapi cyo cyangwa se kirasa amazi kitanaremereye. Nabereka can show you the real police pistol. Mukabereka imbunda ya gipolisi niba kayikokora ndi nigasaza kuri mukobwa. Kumbe nga muri sanseri ari babiri mukobwa ikintu kimwe atemera ni wa bodyguard. I know what to say on an elevator. Yangane ntacyo nakubwira ndi muri elevator ariko ntakundi. Kumbe disi umukobwa wa bodyguard yemeye kugira ngo yo kongera kumwiyereka. Kubera ko yabonaga ko umukobwa atamwishimiye. Yewe niyo yani mano nakubwira gikibera kiri mu bituza amasa yose ngo nacyo kirarindwa. Kana karaje karagikokora kagikokoye. We, You dropped your gun. wewe imbunda wari uyitaziye hasi. Akiranye gusubiza kumbe harabo kabwiye ngo nabazana imbunda ya nyayo y'umupolisi. Bakuru ya nyayo kazi musigira igipupe. Started. Abari muri sanseri umukobwa agiye guhaha iki kiragiro kikamurebaho n'icya kirinzi cye. Kararobye. Abandi binjira muri sanseri. See this? It's a 38 police revolver. Iyi ni revolver ya 38 ya gipolisi murake. Uvuge cyana cyari cyano ikindi. Ibindi bibyita imikino. Kumbe wa mukobwa yaraje kwihahira hakuno n'abandi bose bagenda bagahaha mu masoko ya kijyambere uko yakaje guhaha ubwana bw'iby'imbunda ya nyamunini umukobwa harimo guhahira muri nzu hari mu nguyi wa wundi wavuye Beijing John Chang umukobwa yamwiyamye ndetse John nawe yari cyanje gusigara inyuma ntabwo ashaka kujyana n'umukobwa ngo amereho nkuko yari yazipanze umukobwa we yarimo kwambarira barundi mugabo uri inyuma ye hari n'undi uri inyuma ye hiri araka bakoze ibishoboka umukobwa baramushaka katurori Sas harimo na silencer Cheka Haruenda kwitwa Michelle afite mwana silencer wa wundi wavuye Beijing aramwica yaramutanze Getting rid of the body. Ken shaka uburyo ugenza mu murambo ngiye kuvana na Michelle ngwino we tugende hey wavuye Beijing yabikoze umukobwa atazi n'abaturutse yari yihishe kuva kare arakabasi kumucikisha hano arabitanye bashatse umukobwa kuva kera bamutinye kubera umugabo wari waraje yavuye Beijing defender ararashikana cyo twaso byanya byirasohoka bode gadamenya ko hano byakomeye dore filime kumbe ni byana birasanye nyako byakomeye kumbe ko hano hari yaje abarinzi dore filime abicanye shooters bicanye banyabo bashatse umukobwa vagera snipers killers bicanye dore mirabera mama change waje ngo ni mubyara wa birasa dore filime dakale killers bari shaka umukobwa bambura umukobwa bakarasa nabo nabonye bose bateza silencer ni za siransi urupfu ruraba urupfu rukaba utamenye ninde wishundi kuko urumva akantu kajwigira abantu bacaho nyamunini dore imbunda yawe yanyaye ujyanye igipupe nyamunini arikomeje kujya kurinda rigiye kurindisha igipupe kobwa hano imbunda hasi ya bodyguard
uyu mugabo yambaye uri imbere ye maze yuko umugabo wa mbere yarashe yarafite utubike nk'utwo ngutwo niyo sigino yabo sinyari niho bimenyera konti kikaba gikozeyo yaramuhaye mugabo ari hano bavuga bapodegadu ye baba data we nkazagarira ngaruka guhahira muri amasoko ya kijyambere ye baba data we yo n'ababandi bapfuye kuwa mbere n'aba bapfuye kuwa mbere utubike duhaye turi bamwe okay mwana kijayo urakatsindwa bamulaho ndapfuye we napfuye the bodyguard umurinzi bicanyi barimo barimenyera ku mabike nta kindi kibaranga n'abicanyi bari baguzwe none ari benshi bo kurangiza umukobwa amabike bafite amwe za peni bafite zimwe umukobwa yaraje kumbe hari ikindi kicanyi kiramubura kikarasa n'abandi alaka de defender umurinzi mwese mujye hasi yaraba umudamu twite ajya gutabara umudamu twite isashi barimenyera ku mabike bafite amabike afe Mese sawa. Imbunda zile wanasali chuma. Isasuya. Sasu, yes. Bodyguard. Bonya bicanyi kugira ngo abamare ni benshi bari bakodesheje benshi kuri itongo baze barangiza umukobwa ari mu isoko. Kuri binuze birayi. Babyara babirasa ko mbona ari benshi. Dore filime. yataka bicanyi bari hano bari baguze benshi kobwa ari kure bari baguze kumbe harakandi gasore gato kaje bodyguard wundi bwaragiza nyamunini bodyguard nyamunini sasa ni munda gipupe we nova uri cyangwa ngurasa amaboko hejuru iyo ni gipupe we ari yanyayo nagukako ye kubiti yanyayo mujari ndakurasa munda iyo ni afeke bodyguard wundi yarabyumvisha bakira kirasa amazi baita cyongera cyanyamunini ntugu maraka the real defender wanyawe yaraza ratabanga yewe mwebwe ni mugende yewe mazizawa mazoke uri yajyanyo bagombaga kwica bana ni namba antibari ya he ko baraje kugihu batumye kugihu kubera ko rugabari runini amazazi ni yarwinjira neza ngo ni namba ya antibari yanjye nugira ikibazo kana kasabaga imbabazi ngo bakabarire kari kamwibye imbunda nyamunini zaza kubera ko murasa yakarindaga cyane karababaye gakomeza kurinda umukobwa nibwo yaje kwemerera umusore nguwo mu kazi ke urakoze welcome niko basubiza urakoze nawe aratama kumana urugenda nk'intare kandi cyagiye murebaga murwanya amayarwo nuko ibintu bigenda bihinduka kucyurira kumva amagambo hano kana sorry nihangane kubera ko wajyanye imbunda I once knew a boy named Yi Tang who studied at the Shaolin Temple. Yaravuze ati nari nzi umusore witwa Yi Tang wigaga muri Shaolin Temple umvaga kuru nawe no ushaka kujya gukomeza umwana wihebye. He was given a new master when he was 9. Yabonye master mushasha afite imyaka 9. He was given a new master when he was 9. Yabonye master mushasha afite imyaka 9. Master ni ba metri. The master would forgive whatever he did. Uwo mwarimu yaboreraga ko kandi kibi cyose kakoraga nkaho kurimo kutubwira ngo tukubabarire kubera kuri imbunda nyayo. No matter how severe. No matter how severe, kabone inshuro zingaho uwo mwana yakora ibyaha. As long as Yi Tang would say, I'm sorry. Kabone yutanga uburuko yavugaga ngo mumbabarire mwarimu yarambabariraga Yi Tang. Instead of any kind of punishment, the master would just ask Yi Tang to say he was sorry. Buri ngo kabone icyaho cyo mwana yabaga yakoze cyose n'ikintu byagombaga guhana mwarimu nawe yasabaga Yi Tang kuvuga ngo saba imbabazi akambabarira. What he done? Yi Tang got very good at saying he was sorry. Ngo Yi Tang ari mwiza cyane mu kuvuga ngo mbabarira. Mwarimu ntabwo yitagaho ku cyaha Yi Tang yakoze ndetse mwarimu yarababariraga. In the temple of the shining waters. Urusengero rwa Kristo. Umunsi umwe umwana amaze agenda azafata za buji arazicana. And the next thing he knew, icyo fire running out of control. Wari umuriro urimo kurenga control. It was fire running out of control.
umwana yafashe za buji noneho ngo aragenda araryama arasinzira zitwika urusengero icyo yibukaga ngo ni umuriro wari warenze kontrole ye n'abandi bose. He ran yaracitse just as far as he possibly could. Just as far as possible he could. Ngo yirukanse bigiye kure uko yashobora kose aho ngo urusengero rwa Shaolin. Something made him stop. Hari ikintu ariko ngo maze kwirukanga cyane cyatumye ashobora kuba yahagarara ko mu gikongo kirimo kirumva ariko mana yanjye none uzi no kuvuga inkuru rwagira ngo bifanye isano na yanga. He returned, hoping. Uwo mwana yaragarutse nanone agaruka aje gusaba imbabazi rya jambo umbabarire yari yakoze amakosa ambaye nta mahirwe yigeze gira. He never had a chance. Na mahirwe yagize uwo mwana. To apologize. To apologize zo gusaba imbabazi. Apologize no gusaba imbabazi. Forgiveness no gusaba imbabazi. Menya amagambo abiri. The teacher. Kumwarimu we. He was sure that saying those words would redeem him. Yabizi neza ngo kuvuga ngo mbabarire ayo magambo araza gukongera tume mwarimu ambabarira. There was no opportunity to say those words. There was no opportunity to say those words. Na mahirwe yarari yo kuvuga ayo magambo. The fire. Umuriro. Made sure of that. Wamenye neza ko ayo magambo atari The master died. Umwarimu yarapfuye. The boy. Uwo mwana. Stopped saying I'm sorry. Yarekeye guhera uwo munsi kuvuga ngo umumbabarire. Amakosa yarayamenye. Yihannye ikosa ryose nikizatuma yongera kuvuga ngo umumbabarire. Nawe ategereza abazajya bamusaba imbabazi. Kivaho. Shega kamana ndauraganira. Chang Chang. Or should I say? Chang Chang. Yitang. Yitanga se. Has the boy learned how to stop saying those words? Yarekeye kuvuga amagambo. Yewe. Some of us need to learn how to say. None se nabyiga. Nanjye mvuge ngo mbabarira se mbirekere. Gikobwa se gitangiye kwigura. Ariko bari gutena turakatsindwa. Kitangiye kubona mama tayi. Gikobwa ejo bundi acyari cyaranyanze. Cyumbishe ngo niwe yanga usobanura filime. Kiza kimbwira ngo ese ko mana yanjye mbabarire ntabwo nari nakumenye ndakubahuka. Kumbe hari undi muntu uri kwa muganga. Yariya. Yariya. Bas. Muri ba bantu bari bohereje abakobwa ngo bajye kubica. Harimo umuntu wapfuye. Agasore karashwe bwa nyuma neza agasa n'uri waje kwa muganga. We yaraje kwitorera umurambo menya uri umuvandimwe we. Barasa yewe. Supposed to remove the body. Ntabwo ugomba kuvanana umurambo. Nta muntu wemerewe kuvanana imirambo. No. Hari waruje gutora umurambo. Wamuru muri babicanye bari boherejwe ngo bajye kwica umukobwa fata amafaranga ufunga umudomo. Cyashaka no kumuntu ufungu. Byamufungeje mu Rwanda we mwenda mufunze yawufunze burundu. Kunigisha amafaranga. Ruswa mirambo kwivana muri mog bavuga ko ari moroge mu gifaransa mog ni mu cyongereza mu gifaransa ni moroge mog kuva muri mog another killer in town undi mwicanye mu mujyi napfuye boye baba dato kuno yica nawe ngwino katsindwe another killer in town undi mwicanye mu mujyi aje kwiba muri umunawe wishwe n'abari barinze wa mukobwa amafaranga ye nayasiga naguhaye ruswa uraceceka reka nanye kwambura another killer in the city undi mwicanyi mu mujyi sasa iyo mwicanyi nta kintu cyamubabaje nkuko muri umunawe yishwe nta n'ikindi gitumye akora ibi byose nka muri umunawe wishwe icyo akoze cyari kimwe nawe yagiye gucingura muri umunawe mukobwa arinzwe n'umurinzi wa hatari urundi rwanda umurinzi yishe yarashe umugabo udapfa kuraswa kubera ko afite mukuru we namwe muramwiboneye mukuru we dore nawe wuye arimo arashingura muri umunawe Imana iruko ridashira ari nako Imana impasha mu mayira yo kumenya wakwishe tangiye kwibuka muri umunawe bose bari abasirikare bavandimwe baguteye bakorashe ku bwanjye uremeranye itangiye tuzanza nakiza kubabaza as long as I live on this earth nakiza kubabaza mpaka kugeza mvuye muri iyi si none ikintu cyamubabaje cyane amubabaje burundu ni cyamwishe wakwishe rero Imana izamfashe mu mayira yo kumubona kandi Imana iguhira uko ridashira is paying you to burn ceremonial fire. Nyakubachu ntabwo akwishirira kuza gushingura muri umuna wawe. You haven't succeeded. Nyakubachu icyashaka nuko kiriya gikobwa gipfa. Muri umuna wanjye yapfuye. Don't talk to me about fires. Wimbwira ibyo kumushingura. Now you listen. Numva. Before this is over. Mbere yuko birangira. Baraka. And you. Wowe. You could be dead also. Na wapfa. As well as your boss. Na boss wawe yapfa. Toka mbere yangu wewe shenzi. Ho!
another killer in town. Sasa umugabo ukavuze mbere yuko nangize ikiriyo cya murumuna wawe wanjye nawe wapa na boss wamaye amafaranga gapfa. Icyo ashaka nuwishe murumuna we cyane cyane. Ntabwo igikobwa bamuhembe yagishaka cyane. Kumbe kwa muganga bari hakono barimo arakora imirambo yishwe afite icyuma gifite mande 3. Reba umuntu icyo cyuma yagiteye. Ho! Mwicanye mu muci. Intwara arimo gukoresha niyo tutazi ni karabure 12 ni karabure 15 ni 11. Ntabwo ari 11 ntabwo ari 15 ntabwo zibaho habaho 12 na 20 21 calibre 21 calibre. Ariko se wo mwicanye aba yatiki. Anyway, thanks for taking him out. Urakoze kabisa. Iperereza niryo riradufashije. I'm all right? Yeah, it hurts a little. Meze sawa birambabaza gatoya n'urutugu rurambabaza gatoya kumbe barage maze bagitera byanuza. Yewe uyu muntu waba umuzi baje kuri cya kigabo bakeka ko ari cyo gishora abagabo ngo baje guca madamu yo. Don't threaten my client. Kango mukiriya wanje mukiriya maze iminsi arwaye. Uyu mugabo aragenda akirwaza buruko yirwaza urubanza bakarusubika ko nawe ujya kuburana urwaye. Buruko barusubika akoyeza abicanyi none abicanyi nago bicamo. Icyo bakoze ni kimwe batangira guperereza kuri wa mugabo bakeka ko yateye mu ivuriro atera abantu icyuma. Afite bayonet. Bennett mu cyongereza bayita Bennett. Bennett bavuga ko yakoreshwaga na Red Commandos. Red Army ni ingabo zo muri Thailand mu gifaransa bita ba Commando Rouge. Babayeho muri Thailand. Sasa uyu nguyu cyakoze cyari kimwe fax azohereza buraho washoboka. Amasura y'umugabo yayabonye aragira ngo baperereze bamenye uwo mugabo kuko ninde. Naye fax zimugiraho. Baramubwira umugabo uwo bakeka waho ari. His brother's body was stolen from the morgue. Bamwita Tani Kwak. Umurambo wa munumuna wibwe kwa muganga. Mwakira ko kurya kunya mukomeza akazi neza mukobwa atangiye kuba seriva. Yeah, we'll catch him no matter what. Tuzamubona icyo ko byamera kose. Ubwo bamuteye umusore witwa Kwak. Bamutera aho yarari. Iwe mu rugo. Kwaka ni hani we mu rugo. Ni nawe yari arimo kwimukiriyo cya munumuna we. Abapolisi bagiye kwagira ngo bagiye kumufata bifashe na baba bodyguard basanga igisore cyagiye ariko cyabasigiye ubutumwa itabi ricyushye. Cyari hano we. Nawe ni komando mu bantu babiri ashaka kwicara imigikobwa n'umurinzi wacu wavuye Beijing. Yabasigiye n'ibimenyetso barangije acamo. Uyu ni new killer in the town. Mwicanye mushasha mu mujyi. Aba nabo babimenye umurinzi wenyine ni umugabo urimo. Hanyuma umudamu nawe murabibona ko ari umudamu urakoze. Yego komanda nagomba kugira icyo nkora nakuntu waturinda bihana bitanye no gutya kanje. Akoze karahagije ndakirabona kandi. Nakagurura nakazamuye kamwe kandi kari mu kirere. Start over. What else do bodyguards do? Abandi ba bodyguard bakora nkawe se. Kutavuga. There's nobody to tell you about. Na nomwe nakubwira w'ibyanjye. Yewe nta mukobwa ugira se inshuti. Tell me about your family. Mbwira iby'umuryango wawe se. Do you have any brothers or sisters? Ufite bashiki bawe n'abana wawe ntabwo kivuga. Yewe. Ntanyo kugira. Don't ask me. Wimbaza. Don't ask me. That's privileged information. Mbega na makuru y'abantu kuvuga ngo namamugira n'amabanga yego uri nimero isa idasanzwe uri nimero 0 n'igice. 0 n'igice batuzuye rimwe. Gikobwa icyo cyakoze ni kimwe. Yabaye. Kiriye kwita kumbe cyabishakaga kiroba bodyguard ararinda koko. Pretty good hand. Amaboko meza. Tumanuke twitonze. Cyamupimaga. Kumana afite n'icyo wari bisi. Ni ibintu bigirwa n'abantu umukobwa yagukunze. Ntacyo atakubonamo. Kufite amasunzu. Ugashaka kuvuga amasoso. Mukobwa nawe nakubwira amasunzu je. Mujye menya ko ari urukundo ruravugisha ukanavugishwa. Kufite amasunzu mama se wanya ngo mfite tupana na yanga. Kureba hakuri. Yanga na masunzu ngira ubwo mfite amasoso. What is he doing? Arakora iki hano wamwicanye yaramubonye muri kamera. Imbere y'amatara abiri. Munkurikire ahamagara abagenzi be munkurikire atanabyemera ko bari mukurikire yakurikira arimo kurasa. Baraka. Shuta, brush. Hey, bodyguard. Murinzi, cyakigabo gishobora kuba cyaje hano dore filime yiswe Bodyguard from Beijing murinzi kuva Beijing. Bekang. Hey! Ndabonye urugabo rugenda maze aravuga. Kurikira amaraso. Hey! Bodyguard kujya kuri wamagaba agiye kumutabara. Ubwo yasese igisasu. Kimanyi cyo hejuru gipaho ikivayo cyo hasi kirasigara. Wamwica nyakari.
It's just a matter of time. wumva amagambo umwicanyi yasize amwandikiye. I'm everywhere, it's just a matter of time. Turi kumwe, ikibura gusa ni igihe n'isaha itaragera. Wumva amagambo yanditse ku rupapuro. Wa muntu aturitse yavuye magapapuro. I am everywhere. It's just a matter of time. I'm everywhere, it's just a matter of time. Ndi buri hamwe, ndi hose. Ikibura ni igihe n'isaha itaragera. The film. Bulletproof windows throughout the house. I'm telling you, this has got me jumpy. Oh, ikisaza kirimo kirababara ngo bulletproof windows all around the house. Ibirahure bya antibari, inyubako yuzuye. Niko, ibi ngibi bijya bindenzaho. Yeah, it is important. Ni ingenzi. The assassin knows this house, and he knows us. Umwicanyi, the assassin knows this house and he knows us. Umwicanyi azi inyubako kandi natwe aratuza abayiraramo. How about if we surprise her? Umukobwa tumutangaze wenda niba afite n'umunsi mukuru w'amavuko. Umukobwa yari afite umunsi mukuru w'amavuko. Umurinzi none asigaye amwemera arabona kuko akora akazi ke. Umukobwa aramwemera ajya gupima igitanda akabanza kugipima. Cyo kunywa yari yibagiwe kugipima dore ngo arapima igitanda. Yego, nibagiwe kuvugama no gupima amata. Amata kumena ngo yapimisha icyuma. Waryamana. Yego. I got you something. Araka ngo fitiye. Umukobwa disi yatangiye kwemera cya bodyguard. Ndakubwiye nukora neza inshingano zawe. Babaga bagenda maze akavuga ngo yana iyi filime yangana irya hoko. Bahaba Imana byabijura. Nujya kwibajya utekereza gatanu iyo filime izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe. Babaga batinya kugurisha amasamu kujya kwifatira filime muri The One ugasanga uciye ku ruhande. Izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe. Kandi ubwo aragenda maze kwiyo ngo yanga ndamukunda sobanura neza. Ngo bisi iyo ukoze neza inshingano zawe. Nyuma na nyuma witaga umwanzi. Aragenda kabishuti. Hala. Simonize nawe ni mwe. Ntabwo ushaka umusimbura nawe nshaka kabisa. Ameze nka rudomo. Hey! Ibikobwa niyo bitangira bigaye ukajya ngo ni neza. Yewe nka kapunda bwa busimba bwikorera utuntu duke punda. Iyo kidaheze bye nkene kibuzamo n'urugo kumva neza n'urutamatama urabizi byose birahebeba. Urutamatama umenye ko umukobwa yatangiye kuroba iyo atangiye kwitiranya amasusa n'amasunzu ngo mfite n'amasunzu. Amasunzu ni ibintu byagirwaga n'abasaza ba zamani. Bashaka kuvuga amasoso. Umunsi w'amavuko bari bamutegura umukobwa nakindi areba bareba bodyguard. Bodyguard. She loves flowers on her birthday. Muri wajya kuna indabyo ku munsi w'amavuko. Happens to it. It loses its life. Umva indabyo zije n'amazi nanone zirababara. Reka ko kuzisana. Akumva kana karabivuga nako kari gakonze umurinzi indabyo. Wa murinzi wundi umurinzi ariko nawe asa nawe yarabeye ku gikobwa kumbi igikobwa nago kimuriho. Urabizi we n'urobera kuri gatanu habari karindwi kandi baravuga ngo bwana ivanamo se. Cyakananga kinano cyararobye umukobwa nagakiriho reka da boss ntabwo wabahari. Boss no kuvuga ibigo byose biri hano nibyo byakwirobera. Kumbe ku muryango warunduzanye indabyo nyinshi. Bari babicanye. Bunda we no bahuriye ko mana yanje baranuminye ni cyaringa. Right. Cyanzanya amatama cyarorohiwe. Sean. Sawa. Okay. All right. Nyakwa Shani yari yohereje indabyo. Toka. Flowers from Mr. Sean. Iyi ndabyo kuva kwa Nyakwa Shani umugabo w'umugore. Wa wundi bohereje abarinzi. Abo bose batatubona n'abarinzi kariye ne gasaza. Look kind of puny. Bega. Who asked? Irarira. Telefone. Hello? Hello. Happy birthday. Monse mwiza amavuko. For the flowers. Biturakoze kubw'indabyo. The Fond du Lac? When? Tonight. Won't that be... Turasohoka ryari uyu munsi iri joro. From Beijing to take you out. Naje nurutse muri Beijing nza muri Hong Kong kugira ngo nze kugusura tusangiye gusangira. Ego ko mana kucyari kukunda kunongura kandi ubundi cyagiye ngo ajye gitungura kubera bo kiba gifite mu rugo cyumva gisanzuyeho. Niyo mpamvu bavuga ntuzasiga abakozi b'abahungu mu rugo. Ugenda mara igihe. Murabo ngwino dusohoke ngwino dore naje navuye ku kazi. 20 minutes. Bye. Bas barasohotse koko bajya kureba boss dore abarinzi bodyguard. Boss arahari murinzi mbere yuko uwagomba ukorera yicara abanza gupimira cya boss n'igishaka cyo giturika ndavuga ikigabo. Mubwiye iki nubwo cyaturika ka gihumbi. When did you make the reservation?
yewe Yesterday. mwafashe ryari iki cyumba Does anyone know you're having dinner ejo here hashize with hari me? uzi ngo mugiye muri busange n'umugore wawe kubera That's not what he meant. John's just making sure I'm not in any danger. icyo ashaka ni ukumenya ko nta byago ndimo nari nibaje impamvu ambaza ari wamuhaye akazi niko abarinzi bamera turyoherwe mati yewe uretse kunywa nawe reka nkwemereme we banza unyweho niwe wabibahaye ibyo kunywa kubera iki banza unyweho Thank you. urakoze Good save. birarinzwe noneho mwanywe mukomeze munywe You take no chances. ntabwo ujya ufata amahirwe mabi niko yabanye namwemeye muri iyi minsi reka maze kumwemera wamwemeye gute yego ko mana yanjye yaraje no mu cyumba hanyuma hashyiramo za kamera nuko nazikubise isafuriya kusaza kubise imbabura yego ko mana nari ndi hafi yego ko mana kobwa we What do you think? uratekereza iki niki uri gufata simbizi umugabo afata umukobwa ku kaboko ke kumva umudamu atangiye kwanga umugabo we nubona mufite umukozi mu rugo wajya kuvugisha umugore ukabona nabyemera igikoze kirahita ngo ariko uyu mukozi amaze kubyibuha jya umenya ko rwose umudamu yatangiye kumukozi mu bodyguard yarabibonye yirebera hakurya defend umurinzi dore umudamu kandi ngo arahishe umugabo we aho kugira ngo ikirinzi akirukane ngo tubise I'll take another look. mbabarira nongere ndebe mu gitabo yego komana yego komana Michelle karame Much for me. nta kibazo reka nze ntumize ndatumiza ibituzi bidahiye aranavugishwa umugabo yarohereje ariko mu kohereza kwe hari icyo atumvisha hari ubudasobanuka buba buje hari ubutamenya hari ukutamenya kuba kuje ukutamenya mu kutaza mu kuza kwako umugabo yararebye maze abona umudamu we nta nubwo acyumva yishyize yizanye ari kumwe n'umugabo we umugabo arabireba arabitera imibare ikirinzi kiri hano iki kirinzi umudamu wavuga ngo bakirukane ntabwo bakikirukanye aravuga ngo aragishyigikiye ntabwo iba ari ugushyigikira birenze gushyigikira uyu murinzi menya yarageze kuri we yawe murinzi ari umugabo atangira gushinja ibitaha katurori. So how was your dinner? It was nice. ibiryo byari bimeze byari biryoshye Champagne? No, really. bagwe ka champagne ni champagne mu gifaransa oya nta champagne ndi mu ijoro nta nzoga ntabwo nywa inzoga reka nararokotse kose mana imaye ingeso zose no muri rwiherera umugabo umwirinzi akamukurikira yaraba data we yamenye ko amazi yarenze inkombe igikomwa kumva koko cyararobye menya cyararobye cyarobeye murinzi no muri rwe yewe akira muze kwifasha muze kwifasha yarabada baze kwifasha Michel yumvise mu rwerero hari abantu bavuze induru yaguye yari yasinze nyinshi cyane urabizi abarusiya baranywa ntibasubizwemo mu rusiya akazi wari uguhanutse Yes, thank you. murakoze Should we go home? Please, Billy. Don't be rude to James. It's not Billy's kind of restaurant. biri menya hari aya maresitora atayakunda rwose umwana niwe wasiganganiriza we wari ugiye mu rwerero ujyanye n'umurinzi I can't drive you. umva ntabwo twari iri joro I'm home nzagutwara on Friday. kwa gatanu sawa asigaye tumuha ko ku ruhande bwabo n'ibita bwa John nyakwa John Just about to come to the end of your mission. misiyo yawe irasa nayo igiye Thank kurangira you for guarding Michelle. warakoze kurinda Michelle hanyuma kandi murabe mu minsi mike uraza gusubiye Beijing ndagusenyera ahubwo ugira ngo n'ishyirahamwe ryagusenyeho ukatsindwa we bodyguard umukobwa wumvise ko bodyguard agiye gutaha barakwereka bavuye muri resitora bavuye kwa Myasiro asigaye afatanye na mama Ntuza mama Mapendo Cheza mama Mapendo barimo gutaha Shema mama Pendo bavuye uyu mukobwa kumbe yumvise ko umurinzi agiye gutaha ko kagiye kugenda niba nakubwiye bayitera neza ukagira ngo afitemo ijwi ry'urutamatama nirebere atari inama bari ihene ko umukobwa areba cya bodyguard nacyo kirareba ko rwose uwo cyarindaga agiye kumusiga cyana cyarasetse ndumiwe kabisa itaguniriza ari waka mushiki we cyane uramuke nacyo cyari cyakunze umusore ngo agenda nk'intare araka bodyguard
Suzuma inzu yose. Urukwa iyo arimo kurya arimo kunywa barimo gusuzuma inzu yose. Bebe ko nta kibazo gihari. Kumbe kiri inyuma y'igikobwa cyari cyaje akibonye inyuma ye maze yakibona kimusatira. Kamera zuzuye inzu yose. Suzumira kuri ka screen gatoyi. Komeza kwigira nk'atakibonye. Kumbe yakibonye. Cyari kije kimusatira arahindagura. Hindura nkaho yakibuza agiye guhaguruka ngo ajye kurinda cyane nawe. Making the rounds? What are you doing? Bakora biki? Surprise. Ngatanga. For me? Isaha yanjye ko mfite indi se kandi isaha nazanye nayo. Iyambare hano. It's automatic. Totally reliable. Like you. No automatic. Nizazindi ziyishira ku bihe rwose irakukwiye ena nakomereye. Murakoza ahubwo hanyuma mpiyijya zajya nkwibukiraho nawe uzayinyongera kuri iyi. Good night. Ijoro ryiza. Ijoro ryiza kabisa. Ijoro ryiza kabisa. Ijoro ryiza kabisa. I won't see you once this is over. Tuzabona nizo birangiye. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Nta n'impamvu kabisa. Muramuke kabisa. Ni umusirikare. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Sura twamuva imbere. Muramuke kabisa. Sivire afite ikiburi. Muramuke kabisa. Imitekerereze y'abasivire barisavire kabisa. Muramuke kabisa. Iburi byinshi cyane kabisa. Nta gupindwa kabisa. N'indimi z'abakomando mbadimo nazimenyeho agace. Muramuke kabisa. Chonga neza. Reka mbadirishe kabisa. Indimi z'abakomando. Mbadirisha amasari reka mbadirishe kabisa. Bodyguard defender. Kabgariu. Sare dukanya segera umukobwa ikanza musoza ruko yakinja mu mazara gikobwa mu kirare. Janda ikinazo mu kirare kiragaruka kimwikubitaho cyamwikubitaho. No kugitabara. Watewe nande? Bati kumbe cyabikanze kibishaka. Tewe nande? Michelle, what happened? Jaja bita michembe za pose ufata nakande kunyondele za pose. By mistake. Nabikanze nabishaka cyegari uranyishe gusa. John. Karame, niyo ba Yohana mwumva? I have something to tell you. Hari icyo nshaka kubwira? I know it's wrong. Ndabizi ko ari bibi. Magambo. But I love you. I love you. Yakugutema ego mana yandemye mu gitondo busubuye navutse saa 12 za mu gitondo. Nabwo yaremwe. Me? Yewe. Yanda ibyo ni lazivire kabisa. Je ntabwo mu gikomando bajya bitubwira gukunda ntabwo biba mu ikosi kabisa. Ramuke kabisa. Tekereza so basivire kweli. I don't know what I want. Reka mbadirisha niba ushaka mbadirisha kabisa. Ibyamubuzaga kera none rubuguku. Wala. Nda. Eko John wimera nka ba Yohana, wimera nka cyangwa uri matama. Nama yangu bisembe ry'ibumoso ndaryibuka. Ni mutoyi. Raka. Ikobwa cyageza umugenzi. Urabizi by'isi bibari by'isi. Niyo mpamvu abantu babyazajya mu ijuru gengira kubabwira muzansangayo. Tuvuga ngo muri abiduniya. Abiduniya babara abiduniya. Mugenzi. Uko mubizi by'isi ndareba namwe murebe. Sore wanjye. Manura. Nibyo by'isi. Nawakandagira muri 15 areba nta nkweto yambaye. Ndavuga ya misumari. Nakuntu wajya kwambuka. Naronje wajya gusora mutambaye zaga habari mamahwa yana kujomba. Yelling, what? Mwana mutoyi. Sir John. Genda kubwira John. All night.
When something's bothering me, I smoke like a fiend. jewe iyo hari kirimo kumbabaza mwitabi bishoboka sasa ari wa mwana je nakubonye wababaye mbwira niki cyabaye wapi nabyaze je naza gasuzuguro tango nirizari waka yanza gasuzuguro ko bapfuye avutse twese nakaye gasuzuguro nyine bari kujya kurega mu rukiko ariko ja nuka abo mwana sha ibisazo uragenda ugahora n'igisazo gifite ibondo ryacyo yamuze ibondo gice hagati mu maguru naryo rishaye nk'igitafari ya gatafari umwitangire mwana wanje nukabe kananga ibyo nabonye ku bana benshi hano abana benshi n'inanga twituje hano abana benshi nibase matama uri se matama twaje ngo umujyane kwa muganga. Robbery in progress. Rescued 4 hostages and shot the robber. hari abantu benshi bari barimo kwibwa nyuma ndagenda nabari mboyenye ndica n'umuntu mushuri. Gave me a medal. It was when I first met my wife. Bamaye umudari nibwo nabonye umudamu wanje wa mbere. Reka nkwereke ifoto y'umudamu wanje. Wabonye ifoto ye? That was when we were still together. Aho twatukiri kumwe. Yashingiwe n'undi mugabo mbi kigabo hano yewe kirimo kiramutera inkuru. Abagore bakunda intwari buriya n'umugere wari ikintu urukundo rwaraje umunsi abona uburyo urosamo. Yarakubonye aravuga turi yararasa. Ni nka yange yarashijambo muri film. Avugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo. Some guy with a corner office started buying her things, you know. Murabizi nari ndi ku kazi ndi mugabara azarinjira atangira gura mudamu wanje utuntu dore ibondo mama shenge ryaciye muri yakeneye akabasa kunyangora ije kuryamama. Abantu bagenda akagira utuda kubera umusuru mwinshi n'amavuka. Umuntu agenda akarya avoka zishoka akarenzaho umusuru ngebana ndijuse kweli. Nigute utakasirwa kugira ibibazo nk'ibi. Mwana wanje rero ntuzaba umutwa mwana wanje je nufata amahirwe naho ufatiye ni hahebe do kuvutsa fate n'igebe maza tararenga inkombo uragenda rwose ukacira umuferege muzima. You're up the same tree. Uri mu giti kimwe, you are up in the same tree. Uri mu giti kimwe nkanjye kabisa. Nanjye mudamu wanje yankunze kubera ko nari narashibandi abantu bane byari byafashe n'abatabahe. Any chances do you suppose men like us are going to get to be happy? Men like us are going to get to be happy. Ngo abagabo nkatwe bagomba kwishima. Help when it comes to women. Iyo bigeze ku badamu rero ibintu ndabimenya. All I can say icyo nakubwira take your shot. Go and take your shot. Genda vura ufate uwo muraso wawe. Genda. What about my responsibility? Inshingano zanjye. Sure. Ndabyumva. Would be nice. Inshingano z'abanje. I bet it would be much better than that. Yewe. Don't try and you'll never know. Hey. Niwamenye. It's her. Yewe niwe. She's calling you. Araguhamagara. She's calling you. Stuck. Ni pejari wasanga kantu kabuto kikanza. And you know it. Genda yo kikanza ukabimenya genda ni urimo kuguhamagara genda mwana wanje genda. Mu nyubako bari batewe iryo joro. Abumva amasasu. Bagize ngo ni imikino. Abicanyi bacaye benshi noneho. Mugamba aramushaka. Filime. Mu nyubako. Ukabwa. Batewe. Bicanyi baje. Batari benshi. Wa wundi bice muri umunawe. Uyizi. Igitero. Yiyiziye. Igitero. Baraka nyamanini. Promoto. Fight to the Monashi. Another shooter. The Monashi. The fighter. The shooter. Monashi. Baraka. That's just how you looked when you shot my brother. So get ready. Itegure yaciyeho. Yari yiteguye najya batiteguye. Muri magazine ako kanya itana ko kinga. Imoto munyubako. Nakuye. Ararasa. Niba shuta n'umurashi. Shuti n'ukurasa. Shuta n'umurashi. Kirenge umutwe. Darumurashi, the shooter. Darmoto. Bari mu chezi yazi wari mu mwijima. Ndabarasa shanda bama. Kirasira himwa. Shooter. Tarashi, bro. Yekarama yewe. Apo yabyumva. Shooter. Murashi n'intoroshi. Buri uwo yikaraga imbere uwo ni umugenzi ni babandi bita abanyakwigendera ngo murabeho banyakwigendera. Kuko nawe yananyakwigendera. Twahuye ari mu
urugendo apfuye ndeba we nabo baciyeho we ni washanya bicanye none nabona bagenda bagabanyuka nabagabanya bakoze tu ndamurangiza giyeho byaye fata indi toroshi kumbuga nawe yari umusirikare muri Red Commandos Commandant Rouge nabo muri Thailand nako muri Cambodia yari muri Commandant Rouge ni mu Gifaransa kandi koko abantu n'abasirikare babayeho muri Thailand Cambodia nako ndetse habaye na genocide gusa genocide ngo itagivugwa ikozwe n'aba Commandant Rouge yari umwe muri bo yewe akira amafaranga uzakomeze uyakine mu rusimbi umva dizi iki kirimo kirapfa kivugura urusimbi yewe ntabwo utaza mu ijoro urabizi ko ntabikora ni amafaranga y'umupfu washyira mu rusimbi I bet it myself. That's very good if you can. No, baraganiriye mugenzi uko yanimo kubwira mugenzi we nafata ayo mafaranga yajyane mu rusimbi kubera ko It's man and berry roll mugenzi yari arimo gupfa yewe ntabwo uzajya mu ijoro ndi bukivuga iby'urusimbi urimo gupfa abantu twiyana turi mu marembera good. I bet it myself. none bamurashe arimo kumurinda How about signing it with a kiss? wambabarira ukakansinyira ku mutima wenda cyapfuye kimukunda cyari cyaranamwibye n'agafoto nawe cyakoze cyari kimwe ariko uzi umuntu uko yemera akagupfira ibyo byakozwe na Yesu gusa n'abarinzi bamwe yewe Ken come on out you coward mugabo mwabigwari mwe come on out you coward ni cyane ni cyane batatu we nana bikira nabamura sikirenge yapimye igiti umupfato ngutse nk'abirasa kana barakarashe hey pimye igiti n'umwicanyi killer hey yuma muzasha mugenda bagabo bose arimo arabyosha hari urimo kubitera imibare byaje kana yakarashe ikirenge barimo wa mushiki wa karimo aragafunga igitambara kana gifunze umunwa bikanye bari mu nzu muri nzu umwe yagiye wicyo yakoze cyari kimwe ibigabo birimo birashaka kana mbere ya TV yarambitse telekomande yayo maze birasa bireba vuba bireba ariko kwakwanya vuba ka televiziyo karaswa na cya kicanye kindi rugabo ko ruhatarira mipango yose rurajyamo ninde wishe muri muna wanje sha cyakandagiye ka page nako kandi gatuma page ivuga ka alarm kirakanda kigomba kumenya umusore ari barabona yewe tomato uyu numwica ndasanzwe kagwa hasi kiragatora cyegere umukobwa kiva kigakanda umukobwa agira disi ngo ni wa murinzi we iki kigamo n'icicanye batumye umukobwa ni umupfu wabandi ureba ukavuga tudore nyakwigendera abantu bagenda akawusanga ni umupfu moving dead bodies ni imirambo igenda ihagaze living dead umupfagaze umukobwa yaraje maze yitanga kuri cicanya agira ngo ni umurinzi we ni njyewe yewe gumi kubisa umukobwa gwe hasi umurinzi yari yageze dormoto kikisha umukobwa n'agasaza aho yabajyanye no tutazi abicanye ni benshi mu nzu barabicanye yabacaniye amatara barangije apayi umva amagambo hano Wait. Wemuretse It's filling with gas. inyubako yuzuye gas hari gas ariko irimo oxygen nayo bari gas ariko iyi ni gas idasanzwe ni carbon dioxide nta oxygen irimo mu nyubako. The windows are all bulletproof. Ibirahure byose ni bulletproof na antibari nukuvuga ngo nta mwuka uturuka hanze winjiramo hano yari yafunze inzu yose hanyuma arangije arekura umwuka utari oxygen And the doors are locked. kandi inzugi zirafunze and the doors are locked dore umwuka urimo gusohoka urabona ahantu yawufunguriye uyu mwuka usohoka One shot. isasu rimwe gusa one shot isasu rimwe gusa riratuma inyubako iturika ni bya bindi biba muri bya bomboni batekesha bya gas zisanzwe. We're all dead. isasu rimwe gusa riratuma twese dupfa byatumye bakuramo za magazine bapfuye magazine bazikuramo ikikumena amadirisha ko nantibare wamuswawe urankanga Hey, bodyguard. murinzi Me. The battle is always on. iyi ntambara iteka yahozeho ku ruhande rwanjye. The battle was always on. The battle. Inambara
The battle. Is that what you think this is? Uratekereza ni intambara. Is that what you think this is? Uratekereza ni intambara. This is your execution. This is your execution. Ubu ni ubwicanyi bugiye kukubaho. Ni urupfu rwawe. Dore ibindi bisuka byafashe udutebe uri umwe ararwanda. And yours as well. Nawe nuko. And yours as well. Hakuno munini yaravuze. Abonye avugira. Yumvisha ko nta masasu akora uyu munsi. You killed my best friend. Wishe inshuti yanjye ya mbere nta masasu ndi bukoresha kugukubita. Friend, What are you talking about? Uravuga ibicu wakigoryo. He killed my brother. Uyu mugabo yishe murumuna wanjye wowe uravuga iby'inshuti. You're going to suffer. Uyu munsi urababara. Long. And then you're going to die. More and then you're going to die. Urababara kurushaho kandi urapfa. Dore wabwire mama shenge ko rero. Agasura ni keza gusa koherereje umugeri. Wumvira mu mugongo ukubise mu nda. Ho! Kishiramo baso tatwiza woganda. Abakozi bagiye kuri boss. Byuma bivayo. Abakozi nta numwe ushaka usora isasu ni ku migeri ni ku byuma. Yaba nagere kaje kubajomba kabisa. Kubera ko hano urekuye akantu karimo umuriro umugabano umukubisi urekuye ikintu kirimo umuriro menya ko muri bupfe kubera ko hano hari oxygen ya gas yasohotse mu cyane nyamunini cyuma bakozi yagabanyije abakozi mugabanyizemo gatsindwa mu boss akeneye ari wenyine ashaka yarya wenyine. Only one of us will stand when this is over. Umwe muri twaraguma ibi birangiye. I'm an assassin, but you're just a defender. But you are just a defender. Wowe uri umurinzi gusa nani kindi ba bodyguard bari abarinzi gusa nani kindi. Musirikare no murinzi. Musirikare na defender filime yiswe defender do mucango. Araka bodyguard kuri soldier boy. Kasi yababanye nyinshi. Bana no guhumeka. Tanje kurani kwa guhumeka umugabo aratambuka ivyama. Yama jole kana mafera biti bimeza mazobre tupu amafirigo. Bataka nukatati uyu ni defender kusara defender to defend. Defender the attacker. Pero primo. Hey! Baraka. Defender. Para defending kana bwereza ichamubwe ngo wa strength attack. Na tojwe kwataka. Baba komando barataka. Nanye ndataka sha. Na mimi ndaje. Cyane giswahili cy'ikinyarwanda na mimi ndaje nuko babanye muki. Gas ni nyinshi. Kaje akariro gacano baturika. Kumbe ari sasa mu mazi aya mazi dusanzwe tuzi abari mico bita oxygen. Wegereye amazi nta mwuka ufite. Hari byo wagana umwuka. Cyane na carbon dioxide barwana amazi. Umsango. Baraka. Defender kana murinzi natanye gukubita umwatati nanjye naja. Natatanye gukubitwa. Subhana batakara nawe watoje kufataka. Baraka. Ho! Defender the attacker. Batonyanga bana no guhumeka utuzo kwatanya ndagukubita Alaka defender the attacker. Defender Muka wabateranya bakaba muka nyubakira punza oxygen nabwo ikinjiramo amazi kubera kabarimo oxygen kubera ni namavu bandika H2O H2O niyo mpamvu bagomba kurwanira amazi ko harimo oxygen bakareba ko bahumeka mambara ndagukubita ndayanywa ndagukubita nije uyanywa ahubwo katini baraka ndapfuye mu kabyara mwe we kubita gicakoshi ndagukubita sha tuze ducyanyoye ntabwo nongera gume ndapfuye bakanyoye kuri aya mazi mambara baka kumazi uyu yanyoye duceye yagiye ukira gutomera unkubita nyanyoye tu yanyoye duceye baraka nari umujyumeka mu nyubako haba harimo oxygen mu mazi oxygen ndapfuye bakanyoye ku mazi uyu bakanyoye ku mazi ayasubiraho yarongerayo bakanyoye ku mazi arayafunga ndapfuye bakanyoye ku mazi n'amazi ubona bakanyoye ku mazi defunga ku gapera beto bakanyoye ku mazi rekura gapera beto rekura karobine bakanyoye ku mazi rekura karobine kubisa ikigabo maze kirahindukira kiyagwamo dore umucango nambara
yabaye the beaten one watakara yukubitwa inyubako munyubako takanyaye ku mazi ndagukubita wowe takanyaye ku mazi ndagukubita takanyaye ku mazi defender the attacker bas cyagwe mu bo yagomba kurinda gifite Bennett kigendana bayonet ngo ni bayonet cyacuma cy'abasirikare yari komanda ruje wakibonye cyana ndaje mutere bayonet mu biryo ko bavuga igifaransa cyihari Bennett impande eshatu three-sided Bennett baje cyuma cy'amarasa kita yagitera defender Murinzi undi fight bas amagambo skia njorosha icyo ni igiswahili cyo mu biryo njoro ngo ni ngwino njo kumbe disi wa mudamu umugabo yaraje ngo ashaka kumutunga data we munzu ko namwe ukurimo ntabwo azi ko ari abamazemo amasaha abakire sa abantu buriya nabido y'ubuto yaje yisutsemo banywa n'ubutabakire yaje kurura nabatindi kumbe bibereye hako nivyo babimenyene nibibazo n'ivyitoniye we yaje nta buto yanyoye yumva nibibazo birenze mubaho mute we ko mubaho nabi Wait! Michelle, please let her go. Whatever she's paying you, I'll triple it. Sure, ayagwayo sindakuba gatatu. Toka mbere yawe. Over there. We shinzi. Get going! Toka marisha we shinzi. Shot my brother 7 times. Yarashe muri munanyi Oh, yeah. Zirindwi. Cyane. Now it's going to be my turn to shoot. Nijya ukurikira 7 times. Inshuro zirindwi. 7 times. I have millions. How much will it take? Pita za miliyoni ushaka Trade your ngaho. offer's no good. It's meaningless. Sibyo shaka. Unless you want to pay someone to take the first bullet for her. Kereka niba ushaka kwishyura umuntu ugafata isasu rye rya mbere aha tata nagenda byifatira. Come on. Ngwino. Take the bullet. Fata isasu. Sell. Narindwi urafata muri mwe ubwo urabumwishyuriye ndemera. Niba ari by'amasasu nyamuhe. Bakiri sa abantu. Bodyguard. Aremera amasasu ariko warinda murike na cyacuma bamuteye mu rutugu. There you go. Waje, there you go. Do it. Avancez vraiment. D'accord. C'est une différence. Oui, Philips. When? John. Ndimi sizo tuba mahubwo twarazizi. It's almost over. Birasa nawe birangiye. Kabwa cyatase kumupima umugabo wandindi umugore ko kukajya gufata. Sasa umugabo bagabo baraje kwari babiri. Mugabo umugabo asubira inyuma. Bodyguard niwe byari. Aren't you prepared to die? Ntabwo wewe witeguye gupfa. No. John. Please, my God. Ntabwo ari kubyakabaye. So, one more bullet then. Irindi sasu rimwe. Niryo ribura. Kabiri biga umukobwa nawe. Nawe umukobwa agiye yitangiye cyane gisore cyane. Nimwinjiramo. Ngomba. Kobwa mugenzi cyagenda cyane mwitangiye. Umukire maze areba nge neza. Abana umudamu we yibereye cyane cyane ku murinzi kubera ko cyane cyane umurinzi yapfuye amupira igihe kirekire barakimaranye. No. Yewe. Uncle Charlie. Uncle Charlie. Ndi muzima wa mwana we. Please. Ntabwo ari uko byakabaye. Kobwa cyora muririye mugenzi. Amasaha n'iminsi byaragiye biricuma hafi ku mupaka icyo gihe Ubushinwa na Hong Kong byari bitandukanye. Igihugu ari ikindi n'ikindi ari ikindi.
bari baje gushimira mu Bushinwa abazanye bodyguard kuva muri Beijing. Hong Kong batanga n'imbunda bodyguard yakoreshaga. Bamuhaye ibintu bimwe mu bimenyetso mugenzi muserengwa nyatari barakwereka mu nzira bajyanwa umukire yarazanye umugore we ku mupaka kuko ari umukire waruzwa. No mugwiza tunga wasaye wihuza kina muri ginani tumugeraho batari bari munenza umupaka. That's the natural instinct. Yego No mudamu. reason for you to feel guilty. Ninjye usa naho mfite icyaha nani cyane igeze nkora. Kumbe ku mpaka kwa bodyguard This is from nari Comrade mugenda. Chang to Sergeant Lau. Sergeant Lau ibi nimwe mu mpano yohererejwe uwamwoherereje mbere nyari mu modoka hakurya ni ku mupaka kuva muri Hong Kong na Beijing. Get authorization for Chang to stay in Hong Kong. With all your money, you could pull the strings. Faranga yawe nta kimwe yamara umugabo yagiye umutima umubwira ko amafaranga ntacyo yamara kereka ari kumwe n'umudamu w'igihe kirekire uyu nawe rero yakiriye udufaranga mugeze na bodyguard wo mu Bushinwa. Charlie, this is just between you and me. Ibiri hagati yawe nanjye. It's for your son's education. Ni ukubwa amashuri y'umwana wawe. Okay. Uzakora ibishoboka umwana wawe umwigishe ikintu cyo cyohereje amafaranga asubiye iwabo baramurasha ariko ntiyapfa. Yo baba data we icyo teniye azakoreza ku note zose zikunda urufite. Stop right there. Mwemuretse we. Niba umurinzi yarari muri iyo modoka harimo umuntu umwe twese tutashoboraga kubona uyu kwerekana izandiko z'inzira bamwe ramwemereye aceho gusa ageze avuye muri Hong Kong ageze ku ruhande rw'Ubushinwa icyo gihe China na Hong Kong byari bitandukanye. We namfite uburenganzira bwo gucaho ntabwo byemewe. Wishes to return to Beijing. Kugira ngo usubire muri Beijing ni ukujya manza akajya kugusinyira dore ntakasha bagutereyemo ubone gucaho kandi ubwo imodoka zirimo ziragenda. He left you this. Yagusigiye ibi ngibi bagiye kugenda wa murinzi yaciyeho mugenzi yabaye umugabo atari babagabo gito yangaguye mukira umudamu we n'umugabo we yabaye umugabo umugabo koko abagabo usanga bakeya ikidamu cy'umugabo kigenda kigakunda umusore ugasanga atakibabariye ubundi nta bagabo bakeya nanjye nyura kubabwira ndimo filime isa nawe mugenzi umukobwa yararebye icyo amusigiye nicyo tutamenye barakwereka arafunguye usanga bake kureba neza kuko yari yamusigiye kagasaka umudamu yari yamuhaye kandi nawe yamusigiye ko yari afite nzabona nkwibukiraho ariko ufite umutima uruw'intare yewe nawe ufite uruw'intare kabisa yangawe yaranavugishijwe umbe bodyguard wavuye Beijing yarageze iwabo yari umugabo kuko mbagabo bo kuzabarwa barwanya intambara yemera kwitangira uwo yarindaga abandi mugenzi arabona isasu riza akakubwira aha nimushaka mumuhereze mpana iki nawe nuko kagenzi hakurikiramo prison break uri hanze nacikwe n'undi wese nacikwe nico gihe nako kanya T-Bag turabakunda cyane yeah. Prison